saya baca bismillah 7. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Sebelum saya minum tu. Meletup Ustaz. Gelah ni ia jadi kecil hacu yang meletup, bukan crack. Gelah halus-halus tu. Penuh jadi. Pernah saya lalu sendiri pengalaman. Jadi pengalaman saya sendiri Ustaz, pernah jadi selesai kuliah. Pihak masjid naraikan saya. Jadi dia ajak pergi, dia booking kedai tu untuk makan kedai tu. Jadi saya pun lepas kuliah pergi bersama dengan tim masjid, pergilah ke kedai tu. Sampai di kedai tu masing-masing order. Jadi orang ni order Milo, ni teh tarik, ni teh openg. Jadi saya pun order lah minuman saya tu. Sampai di meja letak, saya terpandang pada dinding kedai tu ada kulit telur Ustaz. Tapi saya husnuzon dulu. Sebab menu di kedai tu ada roti canai. Saya beranggapan mungkin lah. Saya beranggapan husnuzon. Mungkin tukar table tiana ni jenis roti canai terbang. Selalu pekon dekat situ. Dekat ngulit telur. Anu husnuzon. Tapi Ustaz nak cerita tadi pengalaman, saya baca bismillah 7. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Sebelum saya minum tu. Meletup Ustaz. Gelah ni ia jadi kecil hacu yang meletup, bukan crack. Gelah halus-halus tu. Penuh jadi. Pernah saya lalu sendiri pengalaman. Rupa-rupanya kedai tu masalah berebut tanah. Sebab kerajaan nak ambil papasan bayar juta. Tapi jalan besar. Dia berebut ngak belakang baloh. Astaghfirullahalazim. Jadi pengalaman saya lagi sini tu. Bukan setakat dah mastika, lalu sendiri. Penuh jadi gitu Ustaz.